1898. Bugarska traži i nekim čudom dobija amnestiju za sve bugarske komite koje su ratovale gerilski na teritoriji tadašnjeg Otomanskog carstva. Turci su izveli sve zatvorenike u dvorište zatvora i čitali imena onih koji će biti oslobođeni. Odjednom se začulo. Micko Krstić, Bugar Milet, osloboduje se. Kada je čuo ovo, vojvoda Micko Krstić izašao iz reda i vratio se nazad u svoju tamnicu vukući svoje lance za sobom. Kada su ga upitali zašto ne ide kada je oslobođen, Micko im je odgovorio: ja ne sum ni Micko Krstev, ni Bugarin, pa ne sum ni osloboden. Na intervenciju srpskog konzula Micko Krstić je izašao iz zatvora 1901. godine. Nakon 21 godinu robije. Da li je nastavio da vodi miran i povučen život? Naravno da nije. Odmah je okupio četu i nastavio svoj bor. Turci su ga ubili kod Kičeva 1909. godine. Opevan je u mnogim pesmama čije ću linkove ostaviti u komentaru ovog videa. Ako i vi mislite da ovakvi junaci ne smeju da budu zaboravljeni,